Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulia Daud Richmond Karluki. Kimat berkongsan jangka kubor mentagastep. Ka e-proposal system jangka tenat planning ke Jelam Meghalaya kala syajit banyo eka kusnam World Summit on the Information Society Forum Prize. Latep dan buram yo menteri rangba barem ke Jelam Meghalaya uba jadi rembai henen kesngi. Menteri Yadari ulawan Kejala Asam ban penan buram ya kibelekun hakatma Bangladesh Liberation War jangka senam syajar kendai sepaknya puwai. Badha Manipur larake ya ke kong jomde henen kesngi. Ka kubor ke babnia. Ka e-proposal system jangka tenat planning ke beri gebenta jangka Meghalaya Enterprise Architecture kelajap ke kusnam World Summit halor Information Society Forum Prize 2022. Lajit eka Meghalaya na pedang kilai sepaan rupo teligi project na keleng ke perthai. Ya ka Meghalaya lajit hinin kesngi da ka UN kum ka champion project ha ka baydai but ka jing kentir ka ICT na kebentaki kampen roy. Ka jing ai kusnam kan long ha ka laipui tarik ubanai Jemang ha Geneva ha Switzerland. Commissioner but Secretary Ketenat Planning Vijay Kumar Ulong baka e-proposal system kanawan ra jingkala hakur komsen syar khadar batkan penslur yakibai pat kejela hakari ban bot ikane ganuksa. Ka Sarkar Meghalaya kala penlong da ka jinglet on tap jong kejela nagbenta menteri rangba barem kajela Meghalaya uba di dirembai henen kesngi. Ya kemet basa jong ba jadi rembai la tep no hulum jing tep jong ke balang Presbyterian Putmori. Haswa ban lej on tep la ra e kemet ban le buram khaddo ha Madan Hair Stadium ha maulai. Bat lawan bane shim benta deki kenrem kilendan bat ki patba. La ban pen ken mau hang ni ba ba jadi rembai ulayong menteri rangba nado kakat santri ujeliau arhajar hendriu hado ka shipho tri uleber arhajar nyo. Ulam mi kemat na kejirang Assembly Constituency naduk kesnem syajar kendai sepak prapupra haduk kesnem arhajar katlai. Ha kini kejingelang banlek buram khatdo ekemet jongu ya ke khubor sengulem na menteri rangba kejela Konrad Kongkal Sangma la pulia da ke Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong Isawanda lalu. Kibala ajin kerana kene kejingelang kilong usembut menteri rangba kejela uba Preston Tunsong speaker ke yang dorbar thawan uba met ba lengdo UMLA kejirang constituency uba Sostenis Sotun bad unong mikmat na kaliang kayeng uba Norbert Pathau. Menteri Yadari Rajnath Singh ulawan jengok kejela Asam henen kesngi baneshim bentah kejingelang ban pendon buram iki reuslur katma Bangladesh Liberation War jong kesdam syajar kendai sepaknya puwai. Ka Sarkar Asam kala pendon buram ya kitu kebeledon bentah hagane katma hagasnam syajar kendai sepaknya puwai ban la penlong ya kene kejingelang pendon buram haganong ba Guwahati. Ka Sarkar Asam ka pendon buram ya kumbalai sepakangut kibede kisipai. Ulat kejela Profesor Jagdish Mukhi ulalong usembut kongsan bad menteri rangba kejela Himanta Biswa Sarma ulai dan lang. Habakaran ne kejingelang Rajnath Singh ulong bagini kebele kun ne kene ketma bad ke badang im kilong ka jingdon ke bakrau jongkari bad ki aiman siam ginong India. Rajnath Singh ula pelat ru ikakot balai kerteng The Brave Hearts of 1971. Menteri rangba ado kari Narendra Modi unia sami ke sembok perkat jungu bat kibreu hakari bat syabari rukumjo ha ke program Man Ki Baat lengbak All India Radio ha ke porkat we bajem mentah ke step. Kane kandai ke sien ke ba prapupra ba menteri rangba ado na jingkran ke program ba sisen sibenai. Onla banyo kene ke jingkran menteri rangba ado na baro ke network All India Radio bat Doordarshan na ke website jong ke AIR News bat ke News on Air mobile app. Onla ru banyo nagi YouTube channel jong ka AIR News, DD News, naga jong ka office menteri rangba ado bat jong ka tenat information bat broadcasting. Maredap keren menteri rangba ado ha ka ketin Hindi on pensngo sai gijing penkelas ka ketin Khasi Jantia bat Garo. Onla banyo sngo biang ye kini gijing penkela ha ka por prabaje lashibit janmit. Kani ko khubor kawan Shafi naga All India Radio Shillong. Ha Manipur nen kesngi la penlong ya kejing rake ya ka khong jom de ban kan mau buram ikireu slur kejela kibla len la de bane kun persya ki pareng baniada ya ka Manipur ha katma Anglo Manipuri War ha kesnam syajar praspa kandai puwei.
La penlong ya kejing rakhe ha ka Kongjam War Memorial Complex ha ke bacheng ha ka district Tubal. Ha ka ba ulat ke jela ulaga nesan bat menteri rangba ke jela UN Biren Singh keledon lang rengkat bat kipat ba. Ka Manipur karake ka Kongjam de ha ka arpulai terik uyayong man la ka snem ban ken mau ki riu shlur kible kun ha ka ne ka thma. Ya kumbasispa prapunyo klur nrupusan lak teliki dos jong ketika COVID-19 ladap ai hakari kat haduk menta. Ki kubor na ketenat kakot kakia ke sorkar pedeng kietho batang henin ke sengiru la tika syapalat kat kendai lak kat lai hajar ngut ki beriu. Na kebenta ki kena bah pedeng kat ar bat kat sau senem kerta ladap ai palat ar klur kendai pusau lak teliki dos. Ya ki precaution dos ladap ai ar klur nriu lak teliki dos. Ka jengdan ki bakot he India mentana ke jengpang COVID-19 kalong kendai pupra poin nyausan na ke sispa. Ha kawai pat kaliang ha Meghalaya iwe ibreu liok thamai ke jengpang COVID-19 nen ke sengi badai ini ka jengdan ki breu ke badang don inu kunyang jengpang kalong henreu ngut. Arngut ki breu ke lakot nen ke sengi. Shimladon iwe ru ibar klat na ke jengpang nen ke sengi. Ya ka jingalang ai kusnam na kabenta ka arts literature ba ka jing syakri imlang salang la penlong hunin ke sengi hasilong club. La penlong ya ka ni ka jing ai kusnam da ka Riti Academy bat Media Plus rengkat ka jinga trailang bat ka seng Anu Prerona na Guwahati. Ikong san ha ka ni ka program ilalong ikong silbi pasa. Ya ka Excellence Award in Arts and Culture la ai How Thomas Melim Umlong bat Iwan Rida Pengrup ki bana Shillong. Ya karana Kharkongor Memorial Award la ai haka Kalpana Kalita na Tezpur. Ya ka Excellence Award in Literature and Social Service la ai ha Podomi Gajlu na Bokaghat, Aloka Barwa na Mangaldoy, Sashi Prabha Devi na Tezpur, Anwara Begum na Dhubri, Pranita Sharma Bordoloy na Guwahati, Sultana Laila Anjum na Haju, Surajit Barwa na Guwahati, bat Monomoti Kurmi na Tezpur. Ha ki kendiat sengi belalet kathan chtelam mingi kalamat ya uslap ubajur. Bat ka Meghalaya kalayo opdiang bon bha uslap. Kat ba ka Tripura pat kalayo duna bha uslap, bat ka Mizoram kalayo duna shabapalat uslap. Ka India Meteorological Department IMD kaletho ba ka Meghalaya kat hadu henin kesngi kalayo sauspa hinyo pulai poin pra uslap kabalong kendai na ksispa bane ka ba kajuyo. Kat kum ki jingken ka IMD habayo anriu po na ksispa ne palat uslap kadai kabalayo bon palat ne ka large excess. Senior scientist ka IMD UKS Hosalikar uloong ba ka jingwan be akal air wanra slap na kapang shathe lam sepngi kabalawan be ka than chte lam mingi kala penlong ya ka Meghalaya bani opdiang bon uslap. Ha ka jingila ka Senior National Table Tennis Championship ka ba prapulai ka badang long hasilong la shibet janmiet an penlong ya ka final jong ka mixed doubles bat ka ne ka lumpung ila kai kan kutno la shai ka sngi. Hagabo an penlong ya ka final jong ka women's singles but doubles but ka men's singles but doubles. Henin ka sngi Anthony Amalraj ulayo e ka jingjob. Unya kun ha ka men's singles la shai ka sngi. Uji Satyan bat Sharat Kamal ru kila job henin ka sngi. Usoham Bhattacharya ula job henin ka sngi. Bat ka Manika Batra kala job ya ka women's singles henin ka sngi. Ka Trisha Gogoy bat ka Deepika Nilakan dan ru kilayo e kajing job haki jingya kun kibalalong henin kesngi. Bat katto ko kubor kalakot agani ka step kabalawan shapi nag All India Radio Shillong. Ngipen kan mau ipiginong snap baha kapor prabajing neso baga Delhi Station nagabanta ka kubor hagaktin Hindi kabanbot ka kubor hagaktin Pareng hakapor prashteng. Ngipen kan maru ipiginong snap baha kapor kendai baje nagani ka station pinyo ako kubor na kathan chtelam ingi hagaktin Pareng. Kapor menta kala janda partat praduna san minute.